lena ke manje ukuthi ke teenage pregnancy bese beyindaweni ezirong zokuyokhipha izisu siyibeke ngendlela correct. Umnyango wezempilo unazo izindawo ekwazi ukuthi uma ifuna ukuyokhipha isisu akwazi ukuthi asikhiphe kodwa kufanele aqiniseke ukuthi akangayi engaphezulu kwa9 weeks especially mhlambe kuma CHCs noma kwizibhedlela ezincane kuma district hospitals ngoba abakwazi ukuthi bakwenze uma ngabe amaviki awu9 esengaphezulu kodwa bayakwazi ukuthi bakwenze kulezi zibhedlela ezinkulu kusukela ku9 weeks kuya ku12 weeks. Okubalekile ukuthi ikhona iservice akukho umuntu ojajayo uma ngabe efika lapha ukuthi why uzokwenza lonto kodwa siqiniseke ngakho ukuthi umuntu ufanele aqaphele ukuthi ungakwenzi ukhipha isisu kube iyona ndlela ohlela ngayo. Yithi mase kwenzekile wakufika isikhathi sokuthi cha manje lena awukwazi ukuthi ungamgcina lo mntwana wa decide ukuthi uyamkhipha kodwa qiniseka ukuthi uyangena endleleni ukuthi uhlele umndeni ukuze kungabi indlela oseyisebenzisayo ukuthi ukhiphe nanokuthi nje